December ni kuwa sang ni som ni lai ni zana anupui kutur ni nge yangai. Dr. Lalțanpuia ruang chu aboral tu. December ni som khan William ni to ma se achan chin hian ngai ven ala lo le a van tlang te tilua tulian tak ani. Kum som le pathum mi Dr. Lalțan hi ni lai ni zanda ruk le minute som panga vel khan damdo ina adiuti zo ina a ho chu a ina vi ani a rang takin Aizol Hospital panpui ngal ni in a hliam hi zai ngal ani a ventilator mantir ngal ani bok. Ama ero chu a hliam hi anat mawangin anun na chan thei ani talova zandar som le midit nga vela aboral zuita ani. Kutlak tu ni a anrin lelawangin anupui pimeri zo than sangi chu Kulikon Police Station a la ngal ani a film khurthila Kulikon Police Station atang hian Aizol Police Station a son pheile ani. Dr. Lalțanpuia hi Aizol Hospital and Research Center nei tu te jinga me ni in Medical Superintendent ani me kani. Dr. Lalțan thi na chungcha nga hian anu piro jam le ni chuan Kulikon Police Station a FIR a theluta IPC section 302 12 tha thu boi zia lu ani 12 tha tu apu pimeri zo than sangi chu Kulikon Police ten man ngalin ko ta ruai ani nuwa Central Jail a dalu ani. Police te chuan anupui pimeri zo than sangi hian zu aruiti finfi ani thu an soya annu pa hi thil thal chungchanga anin nial buaiti police te nena asoi eng thil thal chungchang nge ti le eng tin chi ange anin nial buai zuya kut anin thlak zui tak ti hriat alani ri lawani. Dr. Lalțanpuia te nu pa hian fa pathum nei to in a upa ber lal thanza ma chuan a kum som pakhat na mangin pol ruk azir meka an milai lal ruat fela chu kumria ta upa ni in pol ni azir femek an una wanau pang berle mei che om chun Christina malsom kimi chuan akum li na amang ve mek bok uap tu mamo ngoi te hian pa uap tu an nei to don lowa nu uap tu an nei arin om to lo bokani. Tun truma hian khamiza na thil thlen dan kim chang le van doina tok tu te ngai dan kan tar lang dona thalak le video tar lan rem lo aum no la wangin amil chi alo video kan ron tar lang mei dona kan in thrathiam dona nia. Lalțan te chung kwa hi an mei cherual le a ama hi mi papiang masaber ani awangin alom po anlom an be sei ange in a unau te kong eng ki makai ruai tu berani a an chung ko in nga na ani a phir pui ang meya a en a unau pa a ka zen zo muan pui anen anin kom ngei fal le a building thu mun flat rana khosa anni van doina to chungchanga po pumuan pui hi in lama boy soma damdo in kalpui tu ani a in chunga lut masale thil ni dan hu masatu ani bok. Dr. Lalțan hian chomalama damdoina akalma hian akazen zo muan puya nena hian bongsa karon leyanga tui dawin siamila min siam puila atia muan puya po hian ron leiro iduang takin kan siam don ani ati in anin thla zan cho ei kham in bualzo Lalțan te ina hian ka chukanga bongsa chu ka siam puyang ti athlamuang taka a umlain electric siam tu tur chuan muan puya te in hi kik po ron kik moi nai lovin a hong thuaya Lalțan omdan khi adik lo ti in a hril Lalțan fa te zinga an milai ruat fela chu pona chuakin atrap vak vaka an in hnuai pakhata an chung te hna chukin ani apa athi ti in atrap anau Christi po pona chuakin anu hi in om turin kadu to lo ti in mang ang takin stepa thuin atrap ve bok. Muan puya hi Lalțan te na hian tlan lutin khummonga mai lei sizonga Lalțan lo tureng chu amu thisen a bonus a le a thikhar alo omto apa thisen bonwai a mu reng tha ati lawa wangin muan puya hian room danga akal sontir muan puyan Lalțan enga tinge ati a chang to lo a thoto lova a oma a han nema engtin ma a omlo voithum anem nuwa a khu de khoka aron har ameng muan puya hian Lalțan hi lan ti in a ko mai thina tun truma po hian lan min thria em ati a hria ka om kha thisen chuak lo turin nem phui ro ti in a om nem phui turin ati a zo muan pui hian tu nge hetiang hian ti te soiro hetiang ati tu che hi min thil ro he in chunga hian an la om chuan ka khoi ve nga lang ati ma selal trana chuan ka om kha nem phui phot ro ka om nem phui kha ngai tu jok ro ati a muchungin an bul nai almai ra in honga romol chu banin he hian nem phui ro ati ataksa atanga thisen chuak tam lutu ka wangin anun na achan theidon ti ain rachiang le
muan puyan tu nge hetianga ti tu che hi ati le po in laltana chuan ka om hinem ro ati le a muan puya hian ole ibula ka om tu man antina to lovang che ti in tu nge hetiang hian khoi che ati le a laltana hian ka om kha nem phui phot ro thi sen chuak to su se ati le midang an ron thlen nuwa muan puya hian a om hi lo nem phui ta u ti in chunga midang an om le om lo thli thlain in chung mun rang a en kuala bathroom wa hong dona chung lama alawin kal a chunga oman om ngei ti a riat hongro ati tuara ma se tu man an chang lo ron hongro I om ti ka ria ka unaw pa sa tu nge so tiang son ti iti ani vai chuan a poizo kang ti a vo pa in kong ka khon na thlon hlok khopin apota ma se tu ma in an chang lo muan puya thin rim hian bathroom kong khar hi atlo ko ta huwa a chunga hian laltana nu pui meri chu European type komota secret zu chungin alo thu muan puyan hongro ati po hi enga ma angai lova en po en chuang lovin meizia juk chun zom muan puya hian kongka chu tlo non la in a ong zual zaw sawa meri maya thi sen kai kut zung tang pathuma tanga kai ti hriat tak chu awa mufu poi khoi tu chu ama nge hi ani ang ti aring ngen bur en liam mai atum haulo Mary hian bathroom kong ka hong tura ati chu enga ama angai du lo wangin muan puya thin rim chuan kongka hi atlo dar veka vanu chu atum chu abul omve wayame roi tu tele an chung te chuan an lo dang wayame le mitlom ngai dang ten laltrana hi damdoi in pan pui turin an buai puya a zon na tur stretcher au mail o wangin blanketin an zon chuaka I tha ti ro ti a muan puya zo na chu tha e ti a changin a om nem phui turin alo tile Doctor ania thisen a lo nem lutuk chuan anun na ina dai rei don lo ti a hrechiang a zon na hi hliam le ruang zon na pa ngai stretcher ani lo wangin hliam na tak tuar zon nan du thu asam lo le a muan puya hian anung zanga a lo dom sak laltra ta hian akut le lamin a om anem tang a hliam tor mek chu anati hriat takin a thlan fi ma far zoi zoya laltran ana em anti chuan na lowe ti in pachang takin a chang laltran hian BN hospital a nai jok ti in pan pui turin atia ama ero chu ama lo dong sung tura in ringvek an man hi damdoi in aizol hospital pan pui anita jokani damdoi in an thlen ma de watangin a chaw to le a ti hartuma an biak po in a chang bu mal pe to lo damdoi in an thlen hian rang takin casualty a lu puyani a laltran chuan ama boy som tu doctor nena chuan theile theilovin kathisen chuak tur hi vengula ventilator min vo sak ro ti in athisen chuak ti re chu angai poimo hle atnu te ding lam nuaya an vi na hi azaw angreng hle a inchis khatle achan ba vel la yani azai tu doctor ne na tangin avit tu hian chunglama tangin avit ti hriatani a avit thuk hle bok alung avit langa achuap avit tel bok alung hi vitlang satlia top chuni se adam chua thei mai arin omlain alunga tanga thisen sem chuak tu ber avit cheveka inchan ngai na aum talovani an ham haina sat e mawangle damdoina an kal hloma wangin poi khoi tulam an ngai tu to lova ma se electrician thil thlen dan wa ma sa tu te khan pona gate kalin an lo venga poi khoi tu ni arin hlel hi chuak theilovin an lo dang tlatani laltana nu te I pivan ding le ni chuan damdoi ina an da lu le ham hai lutuk chuan police lam an lo hril lok lova a thian ten hril tura an ti nuwa an hril ve chau tia soi hril an ni ve le rang takin police an lo thleng ngala Mary chu a vin kong ka hong turin an ti a Mary po hian tha takin a lo hong ve mai ma se enga tinge hetia iti tang mai le tia an zo na chu Mary chuan helai hi ka soina mun tur ani lo ka soina mun tura ka soi meyang ati an ina hian police in thil an zo poin a chang thadu lem lova khonge iwi na chemte chu anti ero chuan olsam takin chemte chu avalamai mi vi na chemte ni nge yangai police in saranga khung an tum mek lai chuan saranga khan da du khersu lekha in thadawin fun ro aron lati ani laltranu nu te chuan an van doina to chungchang soin a thi na hian min bara khai le a akal ala hun lo ti in an chung ko hi mei cherual an ni a ani mi palo piang ma saber chu an lom hle a u naw zong te kai roi tu po ani chu wangin an chung ko tan hian a hlia tia soi laltrana nun na hi ama du lo dan takin atop ni inangai boka
pathian thil rel dan chu hriat thiam har hle ma se hun lo taka pathianin an hmanga em alak sak chung changa hian pathianin enge du anei ti iron ngamang u anu pui ngei po in nun na anei na lo ni jok ro se tun din hmuna chuan kan na ngoi ngoya nakina te chuan pathian khongai na azara kan la dam ve ma na tu na ero afa te mel ka mu in ka pachang theilova anu thil ti dana kalunga oi theingang lo ani ati